Hela. Jadi apa ke madua party tapi alang tu PSPG, BJP tapi dulu, FPHC tapi dulu, ini tu Kongres tapi tu, lasi lagi cepat bangga bori 100%, lasi dak bangke kapre party hamba khide tu ni lah tu bangga abe, ini tu Kongres tu bangke bori po claim po 100%, jumpa hai bang claim. Kali kapre bangga abe, sita ala lehin tu pen pima ke claim dam de ala tu bangke ini tu Kongres ala cingki pusita kosong tay tong cingki ne, langsung kelar dapat pasti ni lah. Langsung pos itu bangke, langsung utak bangke, lan clearly bang cini lah. Alang tom juga semua lagi Kongres mana welcome lo, alang tom nang cinggi di mulut alang bang tapi, alang di fuma tapi alang tom cinggi dapat, me dia tu mah desi presiden tu, alang bang pima berita yang ra konsal yang ada tom Kongres yang tapi bah JPCC BA yang tapi cingrup ra, so tapi cedang na, bah kali si tapi kosong lo, cemang kita bela hai ta bang bela. Alang tu mau mungkin bang dia pernah alang tu langsung news na tu masuk pen le tegong pen jadi cini mulut alang pada welcome mana tu bang alang bang dia bang dia begitu lam cingki stan bang welcome.